Ole, lertu de kachinala kalolom le fekchawa. Hnahthlak mi ngei mai UFC fighter vana atai tila hnuah press conference a interview na hian enge soitite kan ngai hlahunga kan sir hodone fight press conference interview athu soitlang poicho hetemi pakhatina zota Joshua nena ichan leta ka wang hian ilom puyom hlemai itai til him masak berania ti salama le rilru lama engei din mon tina zota Joshua vana chon tina changane ka thakop mai then pa fence te tan in nek mo nom takani ti ka sia ma se thil pakhat cho round thumna ma ngeya ka sap thluk tor thu ka sel chewa ma se te suro kha achel khop mai zana sang taka pe ne heti na zot le ne round thum ma khan iwotlu te uvio khan I she inornan mel khop mai abik takin round muslima khan tina zot lia tian Joshua vana chang le ne kanek luk masakber khan aron har le zoka avoi ni na pheka chuan engtin nge aron din le thei po ka selo ka sei to angin a chel khop mai submission man te po kha katuma ma se athiam ve khop mai heti hena zot lia medio ma in big like khan noilam ground lama thiamna nei zok arin thu asoya a grappling ilo tur chok theya athiamna kha irin angane nge iloin zirbel na sa zok ti na zotane tihen zo sowan azona chang lia ka sei to kha ground lama hian thru ka nei velom thil tam tak ti ka dua ma se ka theilo changom thin tuna chuan ka thiamna thlem kalantira nek vertical hian mason kan la tumang tin soine tihan zona zor lia isop nu po aron thole zel khamakitiam round thumna khan alu atich to lo reng anara inek sia ma se aron lapan rang chene etihan zo sovana changane ne ama he nungtol them takane ya chuwang timing le distance lakha har dewa chu chuan a chandama ni bere tina soine etiana zor lia ike chui khan ikela ngong ne aron muslima khan atlo na sal he si chia tina soine etian zo sovana changane anung ber aron thlo kha chu anakhop mai tina soya ma se ram khatna le ram ni na khacho analo anung ber khacho kanar afu ve dawania tiana zor le pakhaten pantoja interview kha kalausia dana huait point imachon le tur ani thu anem ngetwa pantoja chuan ran nga na thlenga nu lu chia nataka shemche tumani mel bong poinu te tui vain phon rose iti kalausia adikem tina zota tihian zo sowanan achang le ne dike bong poinu te tui vain phon rose tin asele kherane ilom puyome kan lome tian zona pakhata zot lia he ne na hi pantojan inni ai khan ilim puizo kem ichakdan hi adanglam sia tina soya hlotlin na chu hlotlin na bel chu bel ani mayem tina zotane tina changa ne na chu ne na ani maya ma se tun trom hi chu adan dang big khop mai pantoja laka ka chakdan kha chu kamel ma ber chunga thleng tur point ka dulo top tun trom hi chu adanglam big le tina soine tina zot lia ma se fence te social na wang khan rilru naim tina zotane Joshua vanan tina changa na ve boke kan lom lai khan abana nati kalo shalawa screena ka mu khan kapana poi kati khop mai kawatia ma se thlathum anga khan interview anei le sia anani kha chuwain tuna thiltam tak soine nimina po kamua huana engma omlo akut kawon saka ma se aril rungai to na ero ka shelo tina soine hetina zot lia ato bera bantamoi divisiona kalna mu chi angem ilano pangsia tina zota Joshua vanan tina changane mai thai ka divisiona hian thiltam takti tur kalanai ne mitam tak chuan bel an la khian an chongal thina ma se ming thatna history siam kadu mitam takin flyway he an la chiang lawa tuna karon lang chau tan chawane he divisiona hian thilropui takti katum tina soine tien pakhatina zot lia Joshua 5th round na eti top theina na ejeple do theina iman kha poimoem tina soya tian vana changa do theina kha acha bi ane ka coach te point mental renga ka fight hun an son lat khan ka lung oilo leya miti na trip ka chagane training kema po ka sparring partner te tinelo turin mental hiala do thei tur le dam thlap tura mental kha iron muta khane tina soine news reporter in tiana shilla comment masalama khan manuel capnan twittera in neldewa nek vertical hostana hian main event iswa in ringem tina soya
tiana chang ni vanan in ring khop mai chu ka tumane Myanmar a piang mai la Hostonin min en kol se liana ka khua le tui ang chi ane chu wangin Hoston a chuan headline shoi ka du nge yang tina soine tian news reporter in zona zor lia chuan Hoston fence tan enge soidui nei Myanmar fence tan message in chat to a tina shela tian zo so wana chane ka soi tongen khovel hian Myanmar mi te minla siang Houston Texas hian UFC champion kan nei tae 713 Houston area code baby tina soine tian news reporter in zona zor lia Joshua round tinna ivotlu de uzela aron thole zela aron phitluk vele theichekha magitiem tina zotane vanan tian changa achel khop mai zana sang takapene tian zona zor lia champion tam takhi an chol deu thina nangchu chol melipulo intika nge kan buliang che tina zota tian vanan changa ka shelo le ka tim tenen kain be photang inen koldam lekte anga kumin top ma hian voi khat le chu kain be sei tin soine etian zona zot le e nekhian Joshua vana ni adik tak alan tirin ishem etian changa inne ka pieng he failian taka kanga ya ama mi hi alien ber zelane ten soine heti hian azot le innek ma khan fence te social na kha iming an shir ding na ani awangin nomiti thui soya tuna hian fence ten engian soiren tin azotane valanti hena changa noman te viawang ti ka bai sai kalome tin soine news reporter tin soilia innek ma khan inkum kan chudan khan kumsom nga in thlinga ati hi an company in bel khomani arinoma kumsom ni pang chunga champion fight no pang berin ne in la no pang sia in le nek le angem tuna hian mai chana ima chon to aron kirle thengem tin soine vanan tiana changa thei khop mai tesoro hi champion tur khopa thiamania kaza khop mai no pang chel takane tin soine heti hian news reporter in Australia fight of the night bonus idong ti shem tian vanan changa o kashia tin soine news reporter in tiana zorlia Brenton Royal nena in fight of the year no hian bonus lajet tu fighter ni hi itumaniam tina zota tian vanan changa ni ezo so vana in nek munum lo I moai lowang tian vanan changa ne tuna chon level sang zoka kai nek theita mitam zokin min mu theita thilom takane hetiana zotlia imizia hi azoin akul lesia interview a hian itlang nel toem tina zota tian vanan changa o azia to khop mai tiana zotlia Japanese fighter laka ila hlom lova Japanese fighter champion tur chuan enge ngai ite tina zota ne heti hian soine antan chuan rim taka training ani mai Japanese fighter pani kama chon to te kha an chel khop mai rim taka training angai ne in zawain kalome tin ashilane heti hian zotlia van ifai zo nu khan irina chungchang isoi masabera lotlin na ina izel hian itlarau lam nun hian engtin nge puiche tina zota vanan ti hian achangane karin na hi ka engkimane iso krista telo chuan engma kanilo ama choimo hi kadu berane karin na hi ka engkimane tina shelane ola tlirtu de khati chen zong khania ngainom taka ilong itlak ngai ka baisai ne A Rilru te in ngai dan te comment section lama te khanin in lo nu chewe donia